Avoroja Corvafu Moris iha aldea umenoa suku kuinga. Avoroja Corvafu husuba presidente autoridade raiwa senhor Rogério Tego Lovato favor la bele halo fating halai kuda ihane buka rai staru selu. O bele mos halo ia fatin publiku hanesan rawa-rawa. Avoroja Corvafu la fo ulun ba governo autoridade raiwa atunune halo fating halai kuda iha aldea umenoa suku kunya. Horazaung kata Chris Kuteves husi aldea umenoa suku kuinga to iha aldea banoko suku lalisu. Banghira tempo udan motatono sae makas ho volumene bebot. Avoroja Corvafu mos la concorda o sefiru suku kuinga domingo sekaunan nebe foti decisão ho urgente ho de entrega raine va estado. Tamba raine lawas estado nian mai be comunidade usi aldea umenoah nian. Avoroja Corvafu mo sa tutang katak domingo sekaunan hili o hanesan sefiru suku kuinga atunune serviço ba povo toma. Lao sa re povo ni rain ho de entrega fali va estado inene haula concorda. Maluk Shira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, que tahaluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, for comentário no fahetutan da mídia social Siraselu.